Ka office jang katana district sports officer Ribhoi district kelas dang ke Lempung district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament aja pesan mentaka sengi kashpoteri ujeliyo. Kani ke Lempung ketemu ban kinti ke jingile akai football apa deng kena school. Lapulong yang kejing akai haki atli kijaka na duka poa prabajit step kata hamadan football cinchona paham sim mad hamadan football umdihar. Kidan hadu arpun ritli ki school ki belawan punishmenta na kilang ki district ha kejing kop inter school football. Ya kejing akai sedang lapulong hapadeng karib hoi Presbyterian Secondary School nongpo persya ya ka St Paul's Higher Secondary School nongpo hamadan football cinchona. Badhakan ni ke Lempung karib hoi Presbyterian Secondary School kala penlim no eka St Paul Higher Secondary School da Way Lanot. Kani ke Lempung kalong kumsibenta jong kajing sedang ban bitin nanti yaki kenarit ki beran sab ha kajing lakai football ha ka district. Nakaliang du district sport officer na nongpo gila la ban peniat yakni Super Cup arjar arpusan tempat step gidan niam dan umdihar akba ini obat sedang ikni ke under 17 boys and girl kile ahnya madan umdihar bat ke under 15 kile ni madan cincana apo paham sim de kumban petip lang syabara bagi school ki bawan ketika Super Cup tersnam gidan art terli kumba khatway tili ka under 17 boys kandai tili under 17 girls but art team kiwan ka under 15 boys ting kemen ba kenika subtukom tersnem kan kenyak bet kenyak ti but ba kemen ba ki player kin mi bah bat ngila beli represent nak district jingi syar state level kin sedang mentah kesini guys hendak akai spoterik bat ke final kan kod ka khanyo terik jong tahu benar.